Anu Wendy, watung kalau kekon ang katopareluk. Agar buat apa nih? Kita gitu loh. Lo kak wasa masur bini. Itu salpo po. Mata tu pikirin di. Pasti tasel aku. Mulai minta tu jangan karo kapon. Napado ya bulu tu ku yang di ni lo wali. Biningin kemakun rewisel lengi kunya di kampungnya. Tanya bini yang mula kuas suroy. Dalam po ikaw po. Ikin masur ada bebel masur bineko. Wih, Iku sapa man kalau aku masuk ka nang kalakekku. ajak masalah ngai siapa di. Paano mo tumuagi di tu mate. Ano sirim. Iya ameto miha kasi lolo kemadu takunyi. Pana pidaka din terima kada pur ki gre si puji. Ah, inaro de to kapa ya usala de. Jo kemadu takko. Salik itu apa pada separa galalo abara bineko. Hah? Ajak mo po ya tu. Paang kepasan na tamo to ta riolo maka da tulung nga utulu toki. Loko minra 2 pi 7 to upa gene kaku 10. Aya to si Marilo.